сураи Фаҷр яъне сапедаи субҳ дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 30 оят иборат аст. Бисмиллаҳи рраҳманир раҳим. Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Валфаҷр. Аллоҳ савганд ёд мекунад ба вақти субҳ валаялин ашр. ва савганд ба шабҳои даҳгона. 10 шаби Зулҳиҷҷа шабҳои пурфайз. вашафъи валватр. ва савганд ба ҷуфту тоқ аз ҳама ашё. валлайли иза яср. ва савганд ба шаб чун бигзарад. ҳал фи залика қасамун лизи ҳижр. оё хиратмандонро ин савгандҳо басанда нест? алам тара кайфа фаъала раббука биъад. эй расул, оё надидаӣ ки парвардигори ту бо қавми Од чӣ кор кард? إرم ذات العماد. қавми Ирам ки соҳиби қоматҳои баланд ва сутунмонанд буданд. التي لم يخلق مثلها في البلاد. ки монанди он дар қувват ва бузургии ҷасад дар ҳеҷ шаҳре офарида нашудааст. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ва чӣ гуна кард бо қавми Самуд? дар сарзамини Ҳиҷр миёни Шом ва Ҳиҷоз сукунат доштанд, ки дар он водӣ сахтасангҳои бузургро тарошида ва аз он барои худ хонаҳо гирифта буданд. وفرعون ذي الأوتاد. ва чӣ гуна кард бо Фиръавн, подшоҳи Миср, соҳиби лашкари азим, ки мулкашро устувор ва амрашро қавӣ доштанд. الذين طغوا في البلاد. ҳамон касоне ки дар шаҳрҳо аз ҳад таҷовуз карданд. فأكثروا فيها الفساد. ва дар онҳо бисьёр фасод карданд. فصب عليهم ربك سوط عذاب. пас парвардигори ту тозиёнаи зеборо сохт, бар сарашон фуруд овард. إن ربك لبالمرصاد. эй расул, ҳамоно парвардигорат дар камингоҳ аст. касоне ки ӯро нофармонӣ карданд, андаке муҳлат медиҳад ва баъд аз он онҳоро ба азоби сахт гирифтор мекунад. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ва одамиро чун парвардигораш биозмояд ва гиромӣ дорад ва неъматаш диҳад, мегӯяд парвардигори ман маро гиромӣ дошт. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ва чун биозмоядаш ва ризқашро бар ӯ танг гирад, мегӯяд парвардигори ман маро хор доштааст. كلا بل لا تكرمون اليتيم. на чунин нест, балки гиромӣ доштан ба тоати Аллоҳ аст ва хорӣ доштан ба нофармонбардории ӯст. шумо ятимро гиромӣ намедоред. ولا تحاضون على طعام المسكين. ва ҳамдигарро ба таом додани мискин таблиғ намекунед. وتأكلون التراث أكلا لما. ва моли меросро ҳарисона мехӯред. وتحبون المال حبا جما. ва молро бисьёр дӯст доред. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
نه هرگز چنین نیست که میگویید چون زمین شکسته شود و پاره پاره گردد وجاء ربك والملك صفا صفا و پروردگاری تو برای حساب و کتاب خلقش آید و فرشتگان صف صف حاضر شوند وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى و در آن روز جهنم را حاضر آرند کافران پند گیرند و توبه کنند و چه جایی پند گرفتن باشد يقول يا ليتني قدمت لحياتي میگوید ای کاش برای حیات جاودانه خود پیشا پیش نیکی های میفرستادم و چه جای پشیمانی است که در این دنیا پشیمان نشد و توبه نکرد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پس در آن روز دشوار کسی چون عذاب او عذاب نکند ولا يوثق وثاقه أحد و هیچ کس مانند زنجیر او به زنجیر نکشد يا أيتها النفس المطمئنة گفته شود ای روح آرامش یافته به ذکر الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية خرسند و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد فادخلي في عبادي و در زمره بندگان صالح من داخل شو وادخلي جنتي و به همراهشان به بهشت من درآی